Kebelai shubun pi parlok brok baju page kersan ya kene ke channel mau benar te parlok brok mentang wan raj pi ba tip pi ya kene ke we ke notice kwai dok kha ke ba best ba hadu kata kene je ko kwai dok kha ke de porang belang mau sentiu kata ke de ka khatan rek disembar arjar ar pulai ke bari sngi thoding kene ke je ko kwai dok kha ke long ko biang manam ta jong pi ban lek namar ke bai rung ko long tang chia jar tengkah re video adu lai ti digilak bat kini ki lai pho jar bat kini ki pho jar kumju ti tong ini skap bangat pilih pi ya kene ke notice kwai dok kha kan badang skap ya kajing pulih jonga kajing pentip jonga suka peju ya kan ke video the dok kha da kinok penjaj hak bai kinok penjaj kila dap the dok kha du nriu kun tal tam ha kan ke pung hapo rang belang mau sentiu titong ini skap ha mentangan pulih no ya kan ke notice kwai dok kha kaji akop kwai dok kha ben penjaj iba banong sit bis imli bayai ne bat kaya telang fishing group kajaka ke hapo rang belang mau sentiu pung iba ars imli harut surok nong ston shamau kurwat en pen kwai baro lai li kipung te katarik kade ka khasan trik di sembar arjar ar pulai ka bari sngi thoding ka bari ketayo banwan khasan trik di sembar arjar ar pulai ka bari sngi thoding te ka potang kwai ka long kan dai dim sta padu lai beje jan met te ka dor tiket ka long chi jar tingka shir nu yang we kwai te ka price ka ban kong pinyo chilak lai hajar ka bar chilak arajar ka balai chilak Kabasau lai pojar, kabasan shipojar, kaban riu shipojar, kaban nyaw shipojar, kabapra shipojar, kabakandai san hajar, bat kabas shipo san hajar. Dina lor kini ki price kabahe shaneng ki donru ki consolation price sharum hadu pinayo hadu lai po teli mar ar hajar tingkat. Muti consolation price ki donru lai po teli mar ar hajar tingkat. Tika price bat kebayarung kolong kebayap hapat ba baro subha selet kaptam ki parlok rawan selet nang hak degasi nang bapinyo kebay bam Christmas ban kawai lagi kun ki jompi ya hak kata si kan rukan lok kidro bat en pelakai hi hak degasi sapenyaj kin penyaj bat kin pelakai da ka kin se pe hak degasi kat kung majing wan jong ki parlok rawan na kalyang jong ka chnong kan omsha lani kan omsha ban wan di jing di hapo pung lain no kiba wan di tang ya ki tiar kwai kemudian kita ki parlok ki bakwa ban wan di jing di hak tega pung kasnong kim sha ya pi ban wan di jing di tidak lor ki dok karim baladon dupa en the mai biang san riu kintal tan de gini ki dok kai bang apa ni pi lap the ha kan ga pung te endi tiket lupa na duga khat saw drek banai bakhat ar jar ar pulai ke bresi palei ki won ki de ban yeng lan yang yagi kali hagi jaka balapan bet kemudian pagi parking nam taki kali nam tajong ki parlok rawon bad lada pikwa bantip company asal pun kini nombar pranyau lai riu sau san riu ane kendai lai nyau pranot san lai san rr anen riu not kendai riu san kendai nyau ditangkan kebelai shubun pi parlok baro sasngap bat sapej bahaya kini ya kena notice ke bangalapan happy hakmat jong kene ke video select kenang hak tegas ni kasan tarik kenang berpinyo ya kini ki light dikila hak ke bayarung kolong cijar tingkah hapo orang belang mau sentiu ditangkan kebelai shubun ni sengendu pat hak we pat ke video